Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alisa, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sipod natay dana ng kentatang. Nagsardeng kami iti kabsat ko iti panagadalmi. Nagtrabaho kami laengen tapno adda igatang mi kadag iti masapsapul mi. Kabayatan ti panagtrabaho kas katulong iti pamilya ni Sir Randy na amok ni Kyle nga anak ti boss ko. Idi naaksidente ni manong ko. Ket da Kyle ken ti amana tinang tulong kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alisa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello? Aping imawag kayo, sir. Nagbakasyon kayo ka din, Alisa? Umay kanto dito'y ayan mi, ta dito'y ka makipurdiya. When? Uwan, sir. Inton Sabado. Taada pa'y aramidak na Friday. O sige. Sige, sir. Katagyaman na. Amok anarigat manan ti matrabaho ichay. Ngam anya nga rod. Kat day tamot lati amok nga ramidan. Tinaskan. At dalat ta pagtrabahwak. Alisa, adawag mo. Isang batang lang, manong. Sana pa nakasukan. Sige, ading ko. Hello, sir. Asino ka di daytoy? Nirandi da ito'y. Damagag ko ma, no nakasagana ni Alisa, ta inak sukunen. Agrubrubuatan ti kabsat ko, sir. O sige nga, Rod. Bye, sir. Manong, asino dyan mawag? Ni Sir Randy. Umay nakakanusukunan. Ah, o sige nga rod, manong. Sige, ading. Awagan nakton inton makasangpat ka. Agan-anad ka, ading ko. Umunag kan, Alisa. Kompleto ka di dagiti usar mo? Uwan, sir. Umawawag ti asawak. Hello? Nakay, mabalin ka din ay gatangan nakitip atas, iti palingke. Wan bakat. Kadwa ko ni Alisa, di baro akatulong tayo. Ammo nakadimot lang daglabakan agdalos. Kasaritam to inton adda kami dita, bakat. Aginana ka pa ay Alisa, inton bigat kan amang rugi. Sir. Ammom kadimot lang ti aglaba, aglinis, kan agtrabaho, iti farm. Uwan, ma'am. Nukas ta nga rod, magrugi ka itan. Labaam dagiti badbado mi. Aguray ka, tain nakirwar. Aginana pa'y mataan ni Alisa, bakat. Ammo mataan na banbanog iti biyahe. Randy, matangdanan ni Alisa. Isa arumbang laang aramidin na no anyaman ti ibagak. Nawatam, ha? Ha? Pasensya mo ni mammo. Tatalaga akas taday ta. Isu nga awan ti katulong ming agbayag ditoy. Maano sak, sir. Katulong ak laang dito eh. Kat awan karbengak nga reklamo. Suplada mat gayam ni Ma'am Jean. Diyak amo no maanusak ti uganin. Pinaglabanak ket din kat kasangsangpot mila. Ni Sir Kyle ti umay dito eh. Hi. Sir, aping da kayo dito eh. Amang ano siya tungtan ni Ma'am. Pasensya mo ni mamang ko ha. Talaga kas dati ugali na. Bagbagan nga ni Papa. Gamdi namat ikaskaso. Kastamot lang ni manang ko at Cherry. Ha? Dapay manang mo? Wen.
Kanayon mo't lang noong tan ni daddy. Takanayon ang marabyan. Gasta ka di? Anya ti kunam, Kyle? Ha? Ada ka gayam di tamanang. Ti ko na, napintas ka. Iso ka di daytoy, ti kabarbaro akatulong tayo? Uwan, ma'am. Isyak. Okay. Oh, adtuyon dagiti badok. Simpa ang alabaan dagita, ha? Uwan, ma'am. Alisa! Anya ti orasan? Ngamsaan ka pa'y anak kariing? Ingka makitsyenda ita. Mangmangagnak ka di, Alisa! Uwan, ma'am. Umaya kon. Ma'am, pasensya kayon. Naladawa ka na kariing tamadi ngamin tiriknak. Agrobot ka kiti, taing kaagpalingke. Darasom! Uwan, ma'am. Hello, Manong. Ma'am. Kapsat mo ka dito akin kukoy dito yung cellphone. Ngayon, natin nag-itirangkis tinagluganan na. Ket dead on arrival ti biktima, ma'am. Anya? Saan? Saan po na dayta? Saan? May kayo tulangin dito yung ospital. Bye. Manong Nico. Manong. Anya ti sangsangitan ni ka, Alisa? Dagiti agluto ta mabisina kon! Ma'am, na-aksidente ni Manong ko. Masapol ang mapanak ito hospital ngayon na. Sir Randy, mabalin ka di nga ala akong ti sweldo. Na-aksidente nga ti kapsat ko. Kat kasapulag ti kwarta. Anya? Kat kumusta ni manong mo? Dead on arrival ka no, sir. Anya? Kaduan ka, tamapan tayo. Ay, agyaman ak, sir. Agyaman ako na eh. Manong. Apay pinanawan nakmatan. Kasano akpay itan. Tagmay sa akon. Alisa, patib ka rin po natin pakinakan mo. Adak lang dito yung nakasapong. Kyle. Manon ngal daw adi ka nang nangan. Amangan mo nagsakit ka. Ito kayo mangan. Ay, nakapay. Tasyak ka bantay. Ita, tanay tabunan ni manong mo. Agsublikan iti sigod at trabaho, Malisa. Naornong ti malalabaan. Uwan, ma'am. Aglabaak, apaman ang makaluto ak. Alisa! Pakilabam na ti badok ditoy. Kalpasan na. Agdalus kamot lang iti salad ko. Uwan, ma'am, Cherry. Jakon kaya't nagtrabaho dito eh. Kanayon dakmat ngungungtan. Agikat ka din. No, kasta, ibatin akon. Anya ti kayat mo asawan, Kyle. Di mo ka di matlaw nga agayatak ka na, Alisa. Baknang kayo, Kyle. Idin tatababa unanak lang dito eh. Saan aday tatirason? Tapno saan ka nga ayatan, Alisa? Hello, Kyle? Good evening, Alisa. Aping imawag ka. Amangan numangag na ka ni Ma'am Jean. Tanak tumanon. Dakas ka di, naawagan ka. Kat no adak lang dito'y salas. Nakita nakmatitay saan ka di? Nakita ka ngam saan ka mat anak kasarita, tadda ni Mami, kani manang Cherry. Adaak lang dita salas yu itay. Ta sa anak ngamin ang makaturog. Kasta ka di? Uwan. O sige, bye. Mami? Api
Anya kaslada nagkinaawatan dakal, kanti katulong tayo. Anya ti kayat mo asawan, Cherry. Ngamin, nakita nga inarakop ni Alisa ni Kyle. Naglaat nga rod, di nakita kita. Ngam, jaklat na nagtagtagari. Saan ani Alisa ti maibagay ka ni Kyle? Anya ay tiramidin nyo, mami. Ha! Papanawak ni Alisa. Ngam, saan nga itulok ni daddy nga aramidin nyo dayta? Kasawak ni daddy yo. Naskan a pumanaw day jay a babae. Naskan nga agsarita ta, Randy. May papanitian niya, bakit? Kaya't ko papanawom ni Alisa diti balay. Diyak kayata makikita day jay a babae. Adda ka di madi nga inaramid na, bakit? Randy, garanggan diyang day jay a babae. Diyak itulok at ikaskan kwa at ikalay sa ni Kyle. Kat, awan matidakas no agkalaysada. Nagagat ni Alisa, kat mamatiak nga agbalintuan na tuldog nga asawa iti anak ta. Ha! Apay kit din alapdam. Ma'am, no siyak ti makagaputi sa anyo apag kinkinaawatan. Oray pumanawakon. Jak kayat asyak ti rason ti kanayon adiyo pag kinaawatan. Saan ka apumanaw ditoy? Siyak ti denggam, ta siyak ti mangmangtad iti tangdan mo. O sige, Sir. rumuwar ka pa'y Alisa. Uwan, sir. Talaga nga isakit mo launay day jay a babae. Isu ti kayat ti anak ta. Uray anya ti aramidam, saan mo ida ang mapagsina? Ay, aban naktulatan inton malpas mo ti aglabali sa tama pantaw pa siya Regia Farm. Ado pa'y matday ti labaak. Tinasayat. Tulungan ka lang yan. Saanan? Kabailak mo't alabaan amin. Agtugaw ka pa'y. Tasyak ti agisampay. Apay kit din nati anak ko ti paglaba of Alisa. Ha? Saan ka di asika ti katulong ditoy? Mami, siyak tinang ibaga at tulungak ni Alisa. Kaayan-ayat mo ka di talaga daytoy a babae? Uwan, mami. Kat awanan ti mabalin nyo pa'y. Saan da kami ang mapagsina? Nagasatak, tainayatnak ni Kyle, uray may saaklaeng amarigrigat. Kalpasan ti makatawan, nagkalaysa kami. Naklonak ti inana kas manugang. Ngem pinili milatta ti simina iti pagnaedan. Kat naragsak ti relasyon mi nga agasawa. Tuy pagayam mo, Alisa. Pagayam Alisa, da kayo at talaga kini Kyle tinaikari iti tunggal maysa. Ala, sapay la kumatag tuloy tinasaya at apanaglalangan nyo iti nakay kamangam. Katag tultuloy kumatiragsak yo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alisa iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.